Bismillahirrahmanirrahim. Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau Al-Qaulul Badi' fi Salati 'alal Habibi Syafi' menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, siapa saja yang punya hajat kepada Allah, maka hendaklah ia berpuasa pada hari Rabu dan hari Kamis dan hari Jumat. Pada hari Jumat, hendaklah ia bersuci, lalu pergi ke masjid dan bersedekah dengan sebuah sedekah. Boleh sedekah dengan jumlah yang banyak, juga boleh bersedekah dengan jumlah yang sedikit. Setelah selesai sholat Jumat, hendaklah ia membaca doa, Allahumma inni as'aluka biismika bismillahirrahmanirrahim allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah ar-rahmanur rahimu as'aluka biismika bismillahirrahmanirrahim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum allazi mala'at idmatuhu samawati wal arda wa as'aluka bi ismika bismillahirrahmanirrahim allazi la ilaha illahu allazi anat lahul wujuh wa khashat lahul absaru wa wajalat lahul qulubu min khasyati an tusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa an taqdiya hajati wahia. Di sini ia menyebutkan hajat-hajatnya. Ibnu Umar menyatakan fa innahu yustajabu lahu insyaallahu taala. Orang yang melakukan amal ini insyaallah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berpesan la tuallimuhu sufahaakum lialla yad'u bihi fi ma'samin au qati'ati rahmin. Amalan ini jangan diajarkan kepada orang-orang bodoh